رمضان رمضان الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Jadi ni mga gosbogbog hapag-akama kamakulangan kamanghuran alhamdulillah yari pakato tanyo in nikmat amuin sa halaga nikmat biwas sintuhan tanyo Rabbul Alamin sarta napapakay sing kita niyo yagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala iladlaw na in naradbad daing ha bulan Ramadan maray baha ang kapituna ha padje di tanyo kalimatahan imbis kay sin waktu dua rasa bang bukon bulan Ramadan immanay kuriren kato in lumaway ren kato kita nyo immanay kuri ha bulan Ramadan deng hasabab to biya diin baha in pamandang sin tiap hangkata ureng kato tanyo hasusumun sin kita niya. Tabiat simbang sa manusia in kamaasan kainaan in kabayaan niya hakaanakan sin siya mag-success hakarir nila hakabuhi nila. Nature yato simpagyanon manusia. Akal na wayron san maas sayo hindi mabaya kakitaan ng kaanakan niya mag-success. Ingkatan pagbahasa kung maas, yung kabayaan niya anak niya, tumun pamarayaw katan, mag-success. Bangin siya businessman, yung kabayaan niya sa kurang-kurang, mabiyak ka niya, yung kaanakan niya, mag-success. Alive as a businessman. At uno-uno na. Hinangan kita niyo padduman, sinagama Islam, hasupaya wang tanyo pandamun in susumun singkita niyo marawhat tanyo in pagbahasahon kahanungan kakuyakan in hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu iyasu sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sahabat yaw ningan na Hisa'ad ibn al-Harisa yasubu siya sinjunjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayfa asbahta ya Sa'ad bang mga kato literally how's your day mauno-uno yung adlaw mo mauno-uno yung may naat mo ya kaw Sa'ad sumagawa Hisa'ad wala sa magtuy jumawab hapangasubukan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa nagtadabbur siya. Piyaham ang panyadyungdungan maraw impanasubukan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalna mayta mahang in Nabi sallallahu alaihi wasallam magpangasubo hakahalan sin sahabat niya. Sabab mayta bang limabtik na sindilaan yan junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inya unwahi kanya sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Inwahi na bagay magdua. Al-wahyu wahyan. Wahyun matlu wa wahyun ghair matlu. Wahi biasa sin Jibril alaihi salam. Pajunjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbassahan niya. Iban sin makna niya min indillahi ta'ala munal al-Quranul Karim. Atin imbassahan sin wahyi, sin Quran biasa sin Jibril. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam iman sin makna niya rin hatuhan tanyo Rabbul Alamin. Adapun in wahyi ghair matlu wahyi siya sumagawa in makna niya rin Allah subhanahu wa ta'ala in lapal niya dain ha labtik sin dila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyi ra isab siya amuna in hadis sin junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno in dalil aparon man sin tuhan tanyo Rabbul Alamin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tuod siya magkakabtangan, maglalabtik sindilanya ring hawa nafsu niya di. Bang nagsabda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan, wahikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun inbasahan bukun deng hatuhan, bukun deng Jibril. Deng Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa imma ana sin hipaglabtik sindila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min indillah. Deng hatuhan tanyo Rabbul alamin. Wahirat to kani. Inhambuk sahabat, yasubu sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahta? Wala siya jumawab magtuy. Siya diungdungan niya maraw. Nagtadabbur siya. Sabab, wahinayaon kanya sintuhan. Yasumu siya sinsamulya naman siya. Bang mauno-uno ng kahalan niya. Tiyali niya ang patiyali. Unang maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May yasuhu bang mauno-uno ng adlaw ko. Unang yasuhu niya ini. Physically, health ko, waktu ko, unang maksud sin pangasusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lukay niya nagtadabbur, kaya pahaman niya bang unang maksud sin pangasuho kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay ikaw, bukun tuyin iyasuho sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, pakaradyaan niya pagdunya bukun. Sa in iyasuho sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kayfa haluka ma Allah? Mauno-uno na imparusugpatan mo iwan sintuhan mo ya kau Harisa. Mauno-uno na. Nalong sin Sa'ad ibn al-Harisa, asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. In ako inilong niya ya Rasulullah bilang mu'min sa hunnal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panasaya suhu magbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna li kulli shay'in haqiqatan. Fama haqiqatu imanik? Maluhay sa mga kato, maluhay hipamong ya Saad. In ikaw nag-iiman patuhang. Bunnal tuoding katan uno-uno ang kabunnal. Makajari kahakaron, makajari di. Naring hasawabyat to ya Saad. Fama haqiqatu imanik? Biasin da'wa mo in ikaw nag-iiman patuhang. Na dihil kau kuno bukti gusi simbunnaling kabtangan mo in ikaw nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hakikat kasabunnalan sin liyabtik sindila mo in ikaw nag-iiman pa Allah. Atinya pangasubo jimawab ang panay siya biyasubo magbin. Bihatto inusluban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung hisaad azapat nafsi anid dunya. Yung ya Rasulullah, mahukaw na tuod in ginhawawaran ko, hapit na sin dunya ini. Amat yung pamungo. Mahukaw na lang yung ginhawawaran ko, hapit na sin dunya. Dia akan sinsara in papagdunyahon kita nyo. Dia akan sinsara in papanglawahon kita nyo, kabuhianan tanyo hadunya. At tandaan niya, nagparmanintuhan tanyo Rabbul Alamin, wala tansa nasibaka minad dunya. Ayaw nyo raisab kalupahin parbahagian nyo hapag dunya ron nyo. Bukon magbalta pa na sadya ko, halang masjid di na ko kumuha habilik mo. Bukon, pangabuhianan ko isab. Ayaw mo kalupahin parusukuan, sintiap-tiap, hangka taureng kanyo rin di hababaw dunya. Ayaw. Sa unim niyaksud, singkabtangan hisaan. Mahukaw na pulong hapit na sin dunya ini. Nalong sin mga kaulamaan sing kita nyo, sambil amuin kebubukaan day sab sin mga kaulamaan. Amuin tampat fitnah, amu na in majlisul fudul. Tampat majlis pagbansang. Nityo sin manus ya masub siya pagtukpak-tukpakan bihan sang liton. Nityo yan to. Tabiat sin kita manus ya bangkaw sang liton yan nalong nga haji kuan, hi businessman kuan, hi doktor kuan, hi honorable, makuyag, imbi ka to manusia, bang masanglit. Tawahon, ingan, makuyag, tabiat sin manusia. Tabiat, majlisil fudul. Amunanin majlis, kabukaan sin mga sila kaulamaan sin kita. Yung mga ulama Rabbani yun. Amun bang sila hipakila, as-Sheikh Padilla Allama, mahukaw sila haparakala bihattamuin. Di na sabbuton ingan niya paatuan ko. Sa suway pa sabbuton in degree niya kata. Mahukaw yung mga kaulamaan habihat to.
Mahukaw sila. Majlisil fudul, majlis pagbansag. Amunan, in kasusuban sing kita nyubang sa manusia. Yan na sinari ko tabiat, nature si manusia. Nature si manusia, mahukaw siya, magpagbisarahon, pagupon maraw, sim pagkahin niya, mahukaw. Malisu imang, imbiak kato manusia, bang sabis sarahon, pamangi. Hikuan niya unlong niya bihainin addat. Hikuan niya mahukaw. Nah, kung unutan niyo madawhat in kahanungan, kun sing kahanungan, sin susungon taniyo bang in parakala pagbansag. Parakala babandingan marikato si manusia di na magbakka sa atay ta. Doonhan marawhat ta in kahanungan sin susungon ta. Naring sa beto suway di tahimutang in happiness sin kita manusia doon hasasanglitan iban babandingan kato sin manusia. Kuon balikan ko biya salawat. Tabiat sin manusia makuyag sa pagsangliton. Tabiat sin manusia mahukaw sa pagbisarahon pagupon maraw. Sa sulayan ta amo hindi tahimutang doon ing kakuyagan iwan kasusahan sing pangatayan ta hababantukan sa sanglitan iwan babandingan marikato sim manusia. Sulayan ta bang kita sangliton dungukon ta paliyuhonhan si paktay nga ayaw ta hisiplit di hawiga jantong ta. Bang kita bisarahon pabukon maraw dungukon ta pagwaon dengan sipak ayaw ta pahapiton di halom pangatayan ta. Ayaw. Nain Hisa'ad Ibn al-Harisa paghawak to Yesu sa sin Nabi unan hakikat bukti sin pag-iman mo pagda nagdara ako nag-iiman patuhan law nga mahukaw na ako hapit na sin dunya. Naring nga sa biyak to biya din hinang niya faka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawaruna fiha. Biasin sa kaula-ula lang nga Rasulullah kita ko insulga, in mga tausulga, nagbibisita-bisita hikanya pa kaniya. Besin kita kulong, in hukaw ko hadun niya, hapit na sindun niya, besin sa kaula-ula, kita kun sulga yaon. In tausulga, ando magtiraw, magbisita-bisita, besin kahalan di hadun niya. Mayat to magbisita-bisita sila. Sawab kasaksian sin kita nyo katan, in kahalubiluhan, kasigpitan, haparang mahsyar. Na makuyag kita, bangman kita nyo, pangayon tanyo po Allah, ya Allah, pasura kami katan, palom rida mo, palom kaampunan mo, pasura kami pasulga mo. Supaya maon tanyo pagbisita-bisita, halom sin sulga, mga sulugit. How mo na ipadji kuwan, amun hawak to hawabaw kumi, panaiban ko magbuka, nakasudda ba, palom sin sulga, biya kako. So, mayta, kahalubiluhan dakula, parang mahsyar. Kanya-kanya rin dito mag-safety sin barang. Kanya to biasin sa kaula-ula lang hisad kita ako yung kahalan sa mga sila tausul ka magbisita-bisitahi mag-asubuhi-asubuhi wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yu'adzabuna fiha biasin sa kaula-ula sa blong pag-atod kumaripahan sipat ko biasin kita ko in kahalan sa mga sila tao pinarka jahannam sisiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hasawabit tulong niya Rasulullah mahukaw na to dakulando hapit na sin dunya basin si kita kun sulga kita kun narka asupaya ako lang niya makasud mong palam sin sulga yaon nagtuyo ako nagibadat patuhan tanyo rabbul alamin asupaya ako malappas daing hakabinsanan sin pinarka jahannam sabab biasin kita mo na bang ako huminang singkangian ini, wayrong boleh rapat, makakarya ako mari. Bang ako isab nagmatuyo, mag-ibadat, alhamdulillah. Bang tema sin Allah Ta'ala, pag-ibadat ko, makakarya ako mari palawang kasanyangan ini. Amatin agisin saad. Naring sa abdak tulong niya Rasulullah, fa-asharutu layali, uadbarutu nahari. Dan sa abdak tulong niya Rasulullah, induman ko, biyabahari ko. Bihari kulong ng waktu ko harum. Impanagnaan bahari hak sin jasad ko. Ang sabiat tulongnya lisaghang ko, sindong, pamangalisag dua yaon matuga ko.
Na advice sin mga doktor, ay tangkoon din di nakapangadji medical field. In-advise sin mga doktor hamanga sila tao kaga sakit anxiety, may mga magbuka yaon, papatuhon sa kurang-kurang 4 jam halaw hangkaron. Papatuhon sila tumagna lisag hangpo sindom, maong pa mga lisag dua. Sa bablong si mga doktor, amunan nung ngayon waktu mag-uwat kan diri niya in ginhawa baranta. Mag-uwat kan diri in baranta. Alam mo 4 jam. Kanito patukong kita tumagna lisag hangpo. Tabi agatos tabi katod tanyo pagkatog buka sari na lang tabulan Ramadan nagjaga kita ibadah. Haro kayong bulan injajagahan ta cellphone. Makatog mga lapit adlaw na gan sa stress. Ngayon kusin sakit kata stress. Kusin sakit. Iwan sing kakaon. Wa fa asharu layali na bihagi kulong yan waktu sim pagtubo ha waktu ron. Magbati ang kulong niya early. Mayat to sa magbati early. Mag-ibadat pa Tuhan. Sabab may ta, injunjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadis niya mulya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa u'tiya lah wa man yastaghfirani fa aghfir lah. Rawahu Muslim. In sabda sin junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna. Aru ka ing riwayat yunzilu Rabbuna. Artinya magnaog in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala atung kabahagi sindom. Aru ka ing riwayat banglong nga maanahan mo yunzilu Rabbuna magpanaog in Allah subhanahu wa ta'ala mga kamalaikatan niya atong kabahagi sindom. Nabangsaw pa pamaham sing kaywa na namuin isbaton siya amiruha kama jaa hitafwi disandig patuhanin makna sin hadis artinya magnaugin Tuhan tanyo Rabbul Alamin tumok hakabasaran niya. Hari na magpahantang nang kaywa na nisad maknahan nila magnaugin Tuhan tanyo Rabbul Alamin jat sin Tuhanin magnaug hakikatan bidatihi. Wayron nakapagkabtang yung mga ulama salafus salih hamasa nakauna sin bihat. Way. Amun hakikatan lang nga bidatihi jatto jin Tuhanin magnaug wayron. So makaparatsyayahon tanyo na sadya. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon nakakumawa kita biasing pagmaana sin mga kaulaman, magpanaugin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamalaikatan niya. Umasubo pa mga sila beriman, ipon sin Tuhan, atong kamahagi sindom. Isiyo-siyo rin kanyo, in sumukat, mangayo pa Tuhan, hirihil niya, susukatan. Isiyo-siyo in mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunon sila sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Naray nga sabab tulong hisaad induman ko pagtatag-ipon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala puas ko katunay sin haksin ginhawa baran. Amo na matuga ko early. Induman ko biya bahagi kulong niya. In adlawan ko pipuasahan ko. Nagpupuasa ko adlaw niya. At inamisang lupon Ramadan nagpupuasa sa sunnah. Bihat to in pagyanon niya hukaw niya hapit na sindun niya hasupaya madawhat sin siya in kunsi sin kahanungan hasusungon niya. Na magkasukutan niyo raw ang ginhawa barantan niyo mauno-unoin hal ko iwan sin Tuhan. Magpagkasubok kita niyo barantan niyo asuwa-subuhon tanyo barantan niyo. Mauno na ba in parusugpatan ko iwan sin Tuhan. Mauno-uno na yung pag-iman ko, pamaratsaya ko patuhan ini. Maray hati ko, wala pa kita nyo bakas nagkaasubo simbi, ini pangasubo pagin hawabarantan. Bangsaw pa maway pa pag-anarantan nyo. Pag-anaran. Asupaya kaingatan tanyo bang hatiap-tiap adlaw simong daka in nahinang tanyo karayawan at awakan ang panamaglalamba. Nababayar kita nyo habulan Ramadan, bulan pagtitraining. Jadi kita nyo training camp bulan Ramadan. Trainingun kita nyo sinakama Islam, sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Bukon sadya magtahan sinuhaw hapdi. Sa patahanan ka to in katan ang daw ta barantan nyo.
di papahinangon sinliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para halim mga parakala, katahanan kato, halal saon kato, tanyo haro kaing bulan. Halal. Halal kato kumaon, halal kato sumuk hakaasawahan tanyo, haadlawan, haro kaing bulan, sa pag-abot pa bulan Ramadan, katahanan kato. Tunga adlaw ra. Alam kawan tagupat ka jam, adlaw ra kita nyo, piya pagtangka. Tag-abot pa duming kataan, simpiang langan, makajari mo na hinangon. Makajari mo na hinangon. Na ayaw tanyo, balikan ko sa lawat. Ayaw tanyo hibutang, in kakuyagan, singkitan nyo, doon, barandingan. Iban sasanglitan kato, simbang sa manusia. Sabab, bang, masi-masi, i-adaptan nyo imbihat to kahalang, amuin, biyubutang mo in happiness mo. Hasasanglitan, iban babandingan kato, si manusia, mahunit tanyo daw haton. In kunsi, sin kahanungan, hasusungon sing kita nyo, mahunit. Ang pamawaya kita nyo iban sindi, manay kurira kita nyo ri katan hadun nyo. Aun hambok kisa sin hambok sultan, hamasa na kauna. Ang sultan niya on barakal, anday pandikal. Piyun niya in wuzara niya, at yung mga ministry niya katan, piyun niya. Patawag sa meeting. Lang niya, dihili niyo ako kuno, hambok kabtang sadya, hambok kabtang. Di ako kumuyag lando, di day sa bakulong niya masusalando. Unin hambok kabtang ito. Kaya hunitan katan. Dumihil hambok kabtang. Dihil kau hambok kabtang sadya. Di ako masusalando, di ray sa bakukuyakan lando. Uning kabtangan niya. Nuway, napil katanin 99.9%. Napil. Way roon. Makarihil hambok kabtang sadya. Di kau kuyakan, di ray sa kau masusa. Lando. Uno yat, tumalain ka ng hambok tao. Tiyawpikan sin Allah Ta'ala. Law nga tuan sultan, ing kabtangan, hambok kabtang, hikarihil ko kayo mo, amo na ing kabtangan, yambi. Lumabayra. Lumabayra. Kaya pahaman magtuisin sultan niya on. Bangunin pagyanon lumabayra. Ay bimaanain kita nyuri katan, hababaw singgumi, bukun kakkal sa lama-lama. Lumabayra. Naray nga sa wabit to, ingkab tangan lumabayra, yaukil niya sing-sing niya. Paratungan sa sentuhan, kakuyagan, di ra siya makuyag lando. Di ra siya kuyagan tuod lando. Kuyagan sa sumagawa, parutangahan. Sabab may ta, pagatod niya pasing-sing niya, lumabayra yung kuyag ini. Lumabayra. Lumabayra. Bukun natatap sa lama-lamang kuyag ini, hangkaray da. Dengan sabab to, di mahinang persababan ng kakuyagan, piaratong kanya sin Allah Ta'ala, di siya magkatunay sindi akan sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Ang patawiya, gatos tawiya, mabaya kita nyo iban sindi, nakasakop kita nyo katan, magpakaatin kita nyo katan. Celebration. Bukong pag-atak, bukong pag-atak, mapa nyo, bisarahon ka sadya. Magpakaatin kita nyo pagtiaon. Celebration, ano na. Kakuyagan, pangantin usog, makuyag kita nyo katan, tiyawin, in kaanak-aning kakampungan. Sabang mo kitaon, in kakuyagan niya tunahinang parsabawan, wala na kaya tunay sin waktu asar. Nagbang na magribet to naman yung pangantin usog, in kakampungan, nagpapatta, wala na kasambahyang asar. Sambilabutan na sa Diyesa. Unin lang dahi kanila may ta, wala kaya tunay, indakan sintuhan, sabab sing kakuyagan. Bukong pag-atak, maapa nyo ako. Ano sa kakampungan ko bihat? Bukong pag-atak. Nabangin kakuyakan, di tanyo taliun, lumabayra ba to ini? Lumabayra, bukong dakakal. Lumabayra. Nadamit yan, kasusahan. Insultan niya, bang sa paratungan sintuhan tayo kasusahan, di rasa masusalando. At pagatod niya pasing-sing niya, lumabayra. Lumabayra. Ring sabab dia tumisan siya masusa, hangkaray da. Di mahinang parsababan ing kasusahan, pera tong kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari niya hikatunay, hindi akan kanya sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Sabab may ta, lumabayra.
Naing ka to tanyo hama sabi haum pila na ing kasakupan sing kita niyo. Asabab sing kasusahan nagpatay sing ginhawa. Impangan nali amo naunin tubtuban hikasud sing problema nya bang sa magpatay sing ginhawa barangnya. Pila na impera tungan kasusahan. Di na makapuasari na makasambahayang likap. Sabangnya totaliun mo ing problema ini lumabayra. Di ra ko magmaso sa tuod lang do. Di da ka magmaso sa tuod nando. Sabab may ta lumabayra. Lumabayra. Nababayari ka to tanyo ing kabuhi. Nataliun ta ing kabuhi ini lumabayra. In bulan Ramadan ini kan sebut ko kaina. Apa nagnaan? Arakala bulan Ramadan in lumawayreng ka to atawakan kita in lumawayreng ha bulan Ramadan. Di ta maubos in bulan Ramadan kun sumko ni sa wallahu taala a'la wa a'la mangkuno kita mapatay. Hari na kita makaabot pa bulan Ramadan sambil pahilaya arakala di kita makaabot. Sabab may ta lumawayreng katanya. In ikaw iwansin ako di kumakkal di hawabaw gumi. In uno-uno na pakarajaan pajatuhum sinallahu ta'ala lumaway kata. Bihawang sa upama official ka. Hayop pulis ko sa upama ipag sa upama ka sadya pag example ta pulis ka. Bukod na ka tap-tap salama-lama ron ha pagka pulis mo bukod. Pilain umol sim pulis mag-retire 56 56 60. Atin niya, on natubtuban. Lukay mo ha service, bukon na ko salama-lama roon ha servisyo mo, as police at as military, bukon. Aon natubtuban, lumabayra ka. Pag-abot sin umul mo ba ini, mabaya ko iwan sindi, kapag resignon ko ha service mo. Ay, di ba, na lumabayra to ikaw. Lumabayra, duwara sa tuwang, bukon ikaw lumabay ha pagkapulis mo lumabayra kayo. Bihat to rin kabuhi ta dun niya. Ihadtura. Nag-businessman ka, nag-usaha ka, duwara. Bang bukon ikaw in lumabay ring alta mo in lumabay ring kayo. Biadin ka. Na, bang ikaw in lumabay ring alta mo, alhamdulillah, magkapunyahan ni anak asawa mo, kaya na mo pang alta, na naikuri-kuri hadun niya. Nabiadin na ba, bang alta mo in lumabay ring kayo, bubuhi-buhian ka, nabankrupt ka pag-usahan mo. Nampak ka makasayo, magsarak ka na kulong mo. Naman ito magsarak ka mo sinuwiroon na, nabangkrap na ka. Ang kan babayan pa kayo kataan, wala palimalabay sa uta. Sa uta. Mabaya kita nyo iwan sindi, lumabayra kita nyo kataan. Ang pa'y magkasusarendi, ingka matay di ta matuon. Di ta kaingatan. In Imam Malik, hinapusan. In Imam Malik, tiya kainop niyan malakal maut. Tiya kainop niyan. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Idza dzukira al-hadis fa Malikun najam nung si mga ulama. Banglong nga masabutin hadis na Imam Malik biabituon. In taud sin hafal nya hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiya kainop si Imam Malik malakal maut. Tiya kainop niya. Ya subunya malakal maut, ya malakal maut, kam baqiya min umri. Pila ra kumanlong nya innaka pin hakabuhi ko, aumul ko. Alam ta kainop niya. Way sa sandungan si malakal maut, sa isyaratan siya. Isyaratan sa padji. Ngata mo pila ni syarat kan bihan. Isyaratan sa bihan. Nah, long si Imam Malik nakabati siya. Di ko kaingatan bangunin maksud sin bihan. 5 tahun dah kuman aku long ngiri hadunnya. 5 bulan. 5 kapito 5 jam atau 5 menit dah kuman. Pagadlaw metu sa kan Imam Ibn Sirin. Ang kamasa sila. Imam Ibn Sirin, ulama salafus salih, bihilan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, makaingat siya mag-ta'wil sin tagainop. Ang kanong kitabnya, niyasabkan nilang si mga ulama, ang kitabnya, Tafsirul Ahlam, ang na English interpretation niya, Dream Interpretation, ang English translation, pagkadyarin nyo download ha Google, title sin kitab, ang English Dream Interpretation sin Imam Ibn Sirin. Malingkat. Takainop katan, uno takainop mo ha Quran in kuan. In pagmana niya. Ha Quran. Manakainop ka has biya ini makna. Manakainop ka naglarot ka sin ipuno biya ini. Kabaka mo rito katan. Subhanallah. Inilmo dihil ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na Imam Malik di niya kahatihan bangunin makna sin takainop niya. Isyaratan sa sin malakal maut bihan. O sa sambungan, sa isyaratan bihan. Pilara ko man lang yung nakapin sinumul ko. Nabi, bihan. Arakala stop. Sa bukong. Bihan, 5. Ngalong si Imam Ibn Sirin, waktu sa waitan,
Sini Imam Malik, ya kainut kulong yang malakal maut, ya subuh kulong pilen nakapin, pilar aku man nakapin haumul ko, isaratannya kulong namin. Nari ko kaingatan. Una to, 5 tahun dah kumana ko rihadonnya, 5 bulan, 5 adlaw, supaya aku mag-prepared, magtakama, magpataod sini malibadat ko. Long sini Imam Ibnu Sirin bukun. Bukun long yung maksud sinbihan, 5 tahun dah kuman ko rihadonnya, 5 bulan, 5, bukun. Say maksud long yung maning para mansintuhan tanyo Rabbul Alamin. Umiyat tulong. Na parahal imam dakula, biawas sa Quran, hafalin Quran. Siya na nga subang umiyat to. Ano yung mga kaulaman, di magsibo. Impang hati, nalurot na tungkad ha Quran niya. Bukong magsibo. Nalong si Imam Malik, amo na, along si Imam Ibnu Sirin, amo na long yung para mansintuhan tanyo Rabbul Alamin. Inna Allah indahu almus sa'a, wa yunazzilul ghais, wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Amo na lang yung lima ini, ya Imam Malik, amo na parman sintuhan. Tupot Allah Subhanahu wa ta'ala in makaingat, labi makaingat. Bangko ono bangunon patindukon in hari kiamat. Way manusia, way ron nabi makaingat. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam alamat kataan. Sign sin kiamat din biya. Adapun bangko ono way ron. Tupot Allah Ta'ala kaisa. Sa malaikat, din nila kaingatan. Tupot Allah Ta'ala. Wa yunazzilul ghais. Tupot Allah Subhanahu wa Ta'ala. In makaingat, bang kuno pat naukunin ulan, bang pila cubic meter sin tubig in ulan tumo den taas langit. Tupot Allah Ta'ala. Wayroon manusia. Makaingat. Bang kuno bang pila in taud sin tubig. Panaukon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham. Tupot Allah Subhanahu wa Ta'ala in makaingat bang uno in pakaradjaan biubutang tutupong sin Allah Ta'ala pakadaran sin halom pakandangan sin babay. Usog na kasi ito babay. Nalong mo, amasa na mo biyaon, amasa tanyo 20th century ni, high-tech na. Aun na ultrasound, kaingatan na, heartbeat, sin bata-bata, kaingatan magtuy, bang usog at babay. Nabiya din na tulong nga, kyugdanin ayat, putingit bukon. Di mo ra kaingatan bang in bata-bata, piag bata ayaw, halong pakandangan sin babay, magkarayahan ka siya, magkamiskinan. Tao marayaw ka siya, tao mangi. Unin jumato hakabuhiin niya. Wala makaingat, Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Wayroon hang katauring katuktan niyo. Makaingat, bang uno imma usaha niya konsum. Kaingatan ko business maning kamatauran ng kato. Magitong kita niyo ang pilay mauntong, sa ang wakto di na kumugdan. Di na kumugdan. Initungan tanyo ang unin mausaha tanyo konsum. Wayra makatukod katuktan niyo. Ngayon hinapusan niya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wayroon hang sulag ginhawa imma kaingat bang haunukin lupaan siya mapatay. Nahati na sambil to malakal maut di niya kaingatan bang kuno in tiap-tiap hang katawren katutan niya mapatay hingga labay deng haijin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ana sinari dahon tanyo luto, paway tanyo. Inangon tanyo matakaddam, haway-haway. Akabuhi tanyo. Lumabayra. Lumabayra. Di na kita tumatap di hawabaw sing gumi, lumabayra. In kawasa lumabayra. In kawasa lumabay. Pag president, mare 1 term da. In mag-senator, mare 3 terms. In mag-governor, katangan lumabayra. Nabaya kita iwan sindi duara. Bang bukon kita in lumabay, sen lumabayra yung kato. Pero sin bulan Ramadan. Bulan Ramadan, pilaan law nin nabadbad. Alhamdulillah buhi-buhian pakita nyo. Nang maampabuton kita nyo sin Allah Ta'ala. Palaylatul Qadar makapag-ibadat kita nyo patuhad tanyo Rabbul. Pangayon tanyo pa Allah Ta'ala. Sambil bulan Ramadan mataud penabutan tanyo. Asusungon. Misan kita nyo lumabay. Rendi hadunya mataud immarata nyo luto. Amal ibadat. Pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang aong kabtangan ko bukon maraw hamatatay nga sig kamuan sura niya ko kamapan bukon niya to pag-atak. Nungon wala imamo. Inyat tureng ha kakiti simpang hati ko. Noon imam niya tawfik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.